Pemirsa Desa Wisata ring Kabupaten Tabanan, kewentenan nyane nincap warsane mangkin. Kalih desa malih ngeranjing status desa wisata risampun negepin prasyarat pemekas nyane potensi kawasan dados genah wisata. Kepala Dinas Pariwisata Tabanan Ana Agung Ngurah Satria Tenaya Mausang ring warsa kali tali 3 likur mangkin desa berban ring kecamatan Slemadeg Timur miwah desa Selan Bawa ring kecamatan Marga munggah dados desa wisata. Melarang pawohan inucap rauhne mangkin ring Kabupaten Tabanan wenten likur desa wisata sane kawentenan 103 desa. Kali desa inucap dados desa wisata santukan medue potensi inggih punika wisata jogging trek miwah segara. Desa wisata ring Kabupaten Tabanan akehang munggah dados desa wisata rintisan tur berkembang. Selanturnya nih desa wisata sanes sampun mas status maju. Wantah desa wisata Pinge miwah desa wisata Jatluih. Lianan punika Sekretaris Pengayah Pengelola Desa Wisata Pinge Iwayan Dibia Mausang risampun pandemi COVID-19 kahanan desa wisata sanes sampun kebawas maju inusap sayan ngelimba. Ini unucap nyihnayang kahanan pengerau wisatawan dawak mei warsa kalih tali kalih likur. Nanging kawentanannyane durung sidem mesai. Sareng wilangan pengerau wisatawan sedurung pandemi. Sedurung pandemi pengerau anggraup side kantos 150 diri. Nanging ring tepengin mangkin wantah 6 dasa diri. Pengerau ke desa Pinge akehnyane wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara kekantenan akide. Duaning asa punike pai ketandane sayan rajek ngelaksanayang penataan kawasan. Salami puniki tios kaluwihin desa sane kanton asri tur alami. Desa wisata Pinge taler nyiagayang program tinggal di desa majeng wisatawan. Program nyarengan wisatawan maswagina ring desa salami kalih kantos 3 rahina. Wisatawan sida melajahin budaya sepisanan nyarengin kauripan kerama desane. Program inyucap kekantenan ngedautin manah wisatawan. Bisnis Bali nguning ayang.